So hi everyone, welcome back to my short mini vlog mo. Te katte ya open UP kitau wah Silchar mo. Kini tok ki polytechnic te dangal first time po yo chini em kate ko viga perlok I sa ko heni ha quarter te like iche yungo te ya open UP mo like not bun raman punyo kajak kase onga kamalai te just record na kam tu te yo paper itu nong yo quarter ba itu man to yung sarkar teman te kam te ba nong kan jegi bru manu maintain kite bun wasmat si te itu wachong bru teman ki maintain yesen te bun ki wa kam tu hi roi ge ki te yung sarkar te nong to yung private te yo open UAP pa ini ba ro ni yung polytechnic ba se yung quarter yung kile wa em itu hi walai jar department ge te kani chopo polytechnic teman yubang himan quite bha peaceful bhagani ka thau te yubang pikan ong ni thau te kat bakwa ulum admission te fees ngau bha comment lene poilum admission mo ni ga polytechnic Silchar em go te girls hostel em boys hostel em kat bakwa phise mato di kan thai le girls hostel em mato di chenrang le te UP finally de pui hi te yung quarter go te pinong bang bha man mato uyung man armiat ule ta te vito yo thau gi bhau thung chur ikwai le em pathi le em man ma chong gi che so le tang o feel ke man kam che sor chong gi man kam che chnong hi to ikhi yo i le ba jai te nong te phu yung te de rimu of course tang ta kat te le to maintain gi te mandang miat u hi se te ar ngodi ring video I mo te kat te yo ubam kwai no e mo te ar empathy re te yo sai re hap tenroi I mean hap khai itu peti ruchken te jir ka kutenong te bha bam kwai khai te pa yu pinong kam no I peti le em kwai ba ro ja I so lam bun bhai so lam sai jur la bon ja bhai jur tang ni por to de por vre re thung te bha tar ong ma bon vre isman tho kate te I tu isla how kate mule everything different type te yu pikatu yo kre luan noi mo te vitol la de langok kise te kani ke entrance gate ki kani te yu putai hetai post office em hi kavi panar vakhi hetu te tang ki tema perlok please support me bye bye take care love you all